omunkwano yo musacha bwi myaka ya igatwa na hari people you see otigire mukayeka oirire musubati mwabo nyagitari musubati mwabo ngo irire musubati mwabo mokai no mumuroyo irire musubati mwabo sister yaje umwirire ntabwo atubumanyi bwanya gitari naba umayete nyagitari ngutakire network kidogo kumanya bwango ngakiyoko genda ngayogo etoko ni famu shango korere ngo ko register subwango na mambo kama hayo so unahitaji network kidogo lumuntu bwate uzoefu mambo namna hiyo no mwango maetaru mwanga so gwetana na nyagitari gakomanye ibintu so akaire sister ya nyagitari oirire sister ya nyagitari otigire mukayeka ituko ndiri anyago doubt mukaya century ndio yonsi wamekuwa pamoja na wameshinda wakipendana no mambo ya wairete wano maeta nyagitari ko murwaira asoire consultation room yoromo nyagitari yachikorora isika ntuwate waiting bay na bomo wikaransa kumuganyete na bomo wikaransa bono gaiga next to this gentleman musacho ndi nali muina ubwate kastanero wikaransa na tabuka ega nyagitari nandi bora abwate simiro bara na smartphone omaete bono kura idol kwanya kuri ni matatu kurire matatu chinsa chia botuko omaete go chat ne simi yaora kini kwebanga ki ekerore muino ge reflected ya so somebody era gali gire dia so metekerore mu bono chip protect anchire chiacha chikomeza no kurwense moto korora nese muntu focus bono baje tu muntu kweba kwagemba gujia sekerore ga kigota itekorora ibwe ko avoid abantu kurwa kumbe reflection nero monte ari getie kerore ngai ni sale kuri moino so bono yo mungwano gaikaranstanya gitari barase waiting beiga kuna go chat yale uyole next to this guy noro bararwaye simingo na go chat yale Facebook kaganyeto munyagitari oroboti kurume hakuna gurire Facebook aru mungwano we bago chat numusubati gete bono ngakinje ndaro je bono ngakingo banga mungwano esure amajiko kwekara bokunga ngibona yabwikana what is wala page yetinye manyeti ngiye gato yo tari my wife uri bono ryarigereria arore chat elienda lijuru kutaisa toliro bakora go chat go kana b kana giriyo kana b kind dile tukuri kwa ikere studio lienembe kago kuibuli atakire go tukwa aki aza mazikaria marede iko bajango omori chireze taburu diajeze horo kwa tabe ndimo ngoro yokuira na sisi yaye bwango okugora bundles bwaga ati aso mutandao atiko confirm nga kweli negenteke ojikolire akanyole bicheli nero na ndo uli online yale oli ga lebegeta tona kia green akaro grara sai hono mungwaro yo baye tokuligire linga aki chat nereye akinga kinda kore ngiruruke nyore simioria kende getaraba deleted ndole guseni nyarekane bwana umungwano uri akaremereri pi chat na begenderete paka buna babeire kurukaramba tukamagega buna bakoinyorania facial expression ye research rina kiyarege because matira bogo chat bakoseke ya gitari uraye weka no turojine de gestures buna chiko genda naboko no muntu woko machore go smile yake ubusiboko nakonyegera nini yes na mambo kama hayo bwana baka chat paka bono buna bakuchikuumirana baka ikase bakugura nini aki lea yuko yule amepeleka dadake hospitali we ahono no aminiritiga kweli egentekenekene erudi enero akasinyunga kiago sona no muntu go chat ya sumutandao akasinyunga kiago akaisana senkoro lakini bono ya aramo cheki that is what I'm saying aki aki usinyunga ki bono uyu ni simi yago chat nero umuntu ago chat inde ujemba igwada inde kinga kibono ndamuboli moyo bono ntango ndaroranga kingo yomogo chat no mangana privacy toko ya swanana ikere urabwadira itigo chat ni simi yaye erebene deal ne culprit bonenya kabisa ongwana tata gatanta na bwana sister yae no ere nyitali akamunya akakura kurume akurangiri utayiwe tinga nero kurangiriwa
lakini finally akaremerera sana akakora kurunya gitari. Sister yaye kaline roli akamotoma iragenda. Bwana umungwano yo akagenda ka. Abuma trombo kano jake. Akagenda kekera ikaka akanyora mukaye n'engomba kwa machi. Tachiti gukona kenda agatema kuri isimi yaye ngora bati mbaya akanyora isimi no ekare asikirugo giteiga lakini ekobuga egwa kwikubuga monda waga uko chikuligelia akanyora huyu mtu anapiga haina shida akayebwata akachigotema kwa password tabwati what is karangiri mukungu bona moja kwa moja aye ntongera emergency ntagete kokoraga igane simi yo muntu nari ngutumira details get finally yani bwango kabo mwango nchwa iga nkonyorore password nkoje password koranja subwango nkobi bwango kuchiamo tomere asubwango mukungu without knowledge kiurale giridia kada aya timing giga timing ya zaitani kiyezo le moyo very prompt I say omukungu akaruye password igane rutageta subwango omongo arori akaminyo kabaka Facebook kigera ni naro yaringi nga musaja tali na hacha na simi yaye kugandara nkuri kugoja kwa ngabono hana haja bwana akagenda messenger pale bwana akapata the same conversation bwana akaipata vile ilivyo piga screenshot pale jitumie for security purposes bwana kidelitiwa upate uko nayo backup ile mke karibu asirai bwana nkikia tatu musubati ulia kamba yani akamaga kapi rangiri mungu arali akamotebiga no sirio bugima tigo banya kuzira tigo komagaga no banya kuzira gagi tingo diri na injire ndi yonsi simia wasta yongo yira KISII nkeyo tukugamba bakagamba linkurangiria my mother thing kumurangiri go save your mother thing kende nkeyo it is right now libaganda akore yo ndonda nyako kore nseye orogaringo riswali libaganda akore yo ndonda nyako kore nseye ayebora kurwa saya ngainki ayebora kurwa saya tinta getyo kwana gende yonzi nene kairinje bwega muntu talingo chikoboria so I don't need to consult anybody ayegenda tinta getingose bana mbararu sukuru enako tebigenda ebintu binde byose bininga handula ebone muntu tikoro nae just go mukungu agasoka musaje yaga motebinga ningwa keresi to onyengakera ntengwaka ntage tongiwe to baisa ko yerusia bugocha inje ko yerusia go chiari moini aje kumwakera wakasai tane kumwakera wakasai kati umusacha no mukungu ngora abere cheating mukungu rabere reason una nagi na nyina bararega wina era bararo bugado itari jiraro si jiba na inkere terebo je bura nagi na bararo rire ingoko ba heart mono between a woman and a man ekero cheating ya itero musaja ezeki chinguru jo musaja ngayijire technology ni watu byabuha sana ndio obonge lakini ende technology ya necessity ivo kolekana bwango ebintu mbire kware gocha ebibembire byare goitira abantu abange kandake ekiara technology yarengo technology bono yaretire yange you getting it ebintu mbira abantu batare gocha ku involve in yani amatu consider kini yabetere babere involved asengenjo technology yabetere yange nasebale KISII being the biggest equipment bana
kazi ipo. Rende nchero gutumika mutandao, rende nchero gutumika social platforms, renda nchero gutumika technology. Otherwise ubu yabuwaye na nabo kumajikolengana ubu bebuwaye whatever timing masaitani timing ya enero. Yeah. And he is very prompt because nama yedina give interview gokolekana ngwana kwibuli wae lilio oeto mote simi yao na liye gento kia gosoa kweli. Yeah. Kweli. Wa kwibuli wo kwa rade videchi movies akabaganda. But you know even movies active into bigo happen as a comment. Oe to ora kamara karengagera ngaba discipline nesi Ingi bono na I sanitize. In fact I sanitized my phone. Ekiaba onto chana no mwana every time ata idesi mi aroti cartoon. Wale kubetelinga goikoye sanitize Kurugeiza. Tari go. Ate ko ke fried bone. Ezi katuri so. Ate ko ra. Ngamo ate yo. Tigo kora. Ye to yete on. We get data on. We get data on ye kore. Deactivate era ini. Ara kirede obu yambolinga tebuga ati mojando. Umeniweza sana. Tebuga ati mojando. I sanitized it and you know things change. Yeah. Things change and it's good to be in good terms. Yeah. Na familia. Kweli. Yeah. Because familia yako lazima ije kwanza. Kweli. Yeah. So mimi simu yangu sina tatizo nayo. Hapana sina. You are on the right track. Haina shida. Asante. Na kama simu yako italeta shida, let me advise people for free, yes. Especially men. Tiko mojando mwao konyore ka ethelinga jisimi jigona gocha ga sisi mi ya ujitaiyo. Kiaro mundu abagotabana rali kende zikyo kumi. Yeah.